Pemirsa Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali ngunduhang bendesa ring Bali nenten ngelaksanayang politik praktis ring sejroning dan pilkada serentak sane kemargiang tanggal 17 November warsa kalih tali 24. Indike Indonesia kemargiang santukan dengan ngampenin konflik ring widangan desa adat. Ketua MDA Provinsi Bali Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat Mausang, kantos pangkin durung wenten ugar-ugar sani nugesang indik larangan bendesa berpolitik. Nanging pai ketandani sampun sering nguduhang, majeng bendesa mangdani nenten sareng, laksanayang politik praktis napi mali dados alat kepentingan politik. Sukahat Mausang ring tengahing krame, nenten samian madue siki warna. Sane ngawinang bendesa mangdane tur sepatutnya nih side nyayubin mangda side poli kahanan sane santi. Yening bendesa ngutamayang kepentingan politik mejanten dangan pisan ngwetuang pikobet utawi konflik kepentingan ring tengahing krame. Dane mausang ring gala pungkuran pai ketandane marencana ngaryanin ugar-ugar ngenenin indik inucap. Mangdane nenten wenten sane mamuruk pai ketandane pacang ngeniang sanksi. Sadurung ngaryanin ugar-ugar mejanten patut kelaksanayang parum oleh samian bage mangdani side molyang putusan. Eka Parananda Bali Pos Kuningayang.